reka ntongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza abakunzi ba Connection TV aho muri mukomeze mugubwe neza. Ni Patience Uwiringiyimana basuhuza. Ni muze tujyane tujye kumviriza telefone ya Biden na Netanyahu. Asu no kumviriza raho ya ntabwo bikiri kumviriza ibintu byamaze kujya habona. Reka ahubwo tujye mu biganiro bagiranye bombi. Netanyahu na Kamala Harris yarahari ubwo Biden na Netanyahu baganiriye iminota 30 yose. Aba bategetsi yo baganiriye iminota 30 baba baganiriye ibintu bikomeye, baba bakoze ikiganiro kitoroshye, noneho batumanyeho gutya Vice President kanda President Kamala Harris ahari, Biden ahari, Netanyahu nawe ubwo yari afite abamukikije bafite ibyo baganiriye. Nibyo tugiye kugarukaho, tunabihuze na situation iri mu burasirazuba bwo hagati, turebe aho biva naho bijya. Perezida wa Amerika Joe Biden na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu baratubwira ko bagiranye ikiganiro kuri telefoni cyamaze iminota 30, bakavuga ko ari ikiganiro cyari gitegerejwe cyane, byemezwa ko ngacyo cya mbere bagiranye kuva mu kwezi kwa 8, cyari kirimo ingingo irebana ku ikubitiro ukwihorera kwa Israel iteganya gukora ku gitero cya misile cya Iran cyo mu cyumweru gishize. Iyo ngingo bayivuzeho. Hanyuma kandi ibiro bya Perezida wa Amerika aribyo nyine White House byavuze ko icyo kiganiro cyabayemo kudaca ku ruhande. Bande zombi ntabwo baryaga indimi, ntabwo baca ku ruhande, cyane kandi ngo cyabaye ikiganiro cy'ingirakamaro cyane. Bivuze ko Biden na Netanyahu bemeye ngo byaje kurangira bemeye yuko bazakomeza kujya baganira cyane kubirebana n'ibi bihe by'umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Bakavuga ko mu minsi iri imbere byo bintu bagiye gukora mu gihe kandi birimo birana kubitabishyira ku kuba nyakubahwa Biden yava muri office, ariko haracyarimo amezi, amatora azaba mu kwa 11 ariko nejo bundi, ariko aracyari mu nshingano. Ibi rero yabikoze ari kumwe na Kamala Harris, nawe yarahari Vice President we yarari muri iki kiganiro. Urumva ntabwo yagomba kubura. Nyuma gato y'icyo kiganiro, Minisitiri w'Ingabo wa Israel Yoav Gallant yavuze ko ngo igitero cyayo kuri Iran ngo kizaba ari igitero gikomeye gisenya, ngo kizaba kidahusha, ndetse ngo hejuru y'ibyo byose kizaba ari igitero gitunguranye. Nkivuga kuri iyi ngingo, hari abasesenguzi ejo bundi mu mbona barimo baravuga bati Israel ibyo muvuga ngo tuzatungurana, Israel ibyo muvuga ngo muzakubita igitero cya danje gishwanyaguza kirimbura, ibyo bintu mushobora kuba muratujijisha ahubwo mwaragize ubwoba. Abasesenguzi bavuga batyo bakavuga ko bashingira ku kuba Israel ishobora kuba bya bwinizi bwo mu kirere bwa Iron Dome ngo bushobora kuba bafite bukeya cyangwa se bari gukora bwinshi ubungubu ubwo bari bafite budahagije. Bakavuga bati mbese aho twakwibeshya tugatera muri iki gihe Iran ikongereka turekuraho biriya bimisile biremereye kuri ya noneho bya ballistic, aho twatabarwa n'ikintu byadusenyera ibikorwa remezo n'abaturage bacu bakahagwa. Ibyo ni bivugwa. Ku rundi ruhande rumwe rero Joe Biden we akomeje kugaragaza kwanga kubona Amerika yishora mu ntambara ya Iran. Amerika ikemeza yuko ngo iyi ntambara atari ngombwa kuko ngo babona ko intambara iramutse ibaye yateza akaga. Hanyuma ku rundi ruhande muri Israel buriya ngo hari abantu bafite imyumvire ikomeye, bavuga ko aka kanya ari akanya ngo babona keza Israel yari ifite ko kumvisha no guca umugongo cyangwa se uruti rw'umugongo Iran. Ni umwanzi wayo bafata nk'umwanzi ukomeye wabo, by'umwihariko muri kaya gace ko mu burasirazuba bwo hagati. Baravuga ngo igitero cya Israel ku mutwe wa Hezbollah cyateye ishyaka cyangwa se imbaraga abanya-Israel bari bamaze igihe bahangayitse bumva yuko intambara Israel iri kurwana itazigera itsinda. Ubwo ni intambara irebana no guhangana na Hamas, ariko bakavuga bati bya Hamas murabona ko Hamas ubwayo kwica intege yacitse intege, ariko kuyirandura burundu byaranze, kandi ikaba iri kuba backed igenda ifashwa na Hezbollah. Bakavuga bati rwose turabona ibintu bitazashoboka, abantu bacu bafashwe, birakekwa ko bamwe banapfuye muri zambo zafashwe umwaka ushize. Baravuga ko bamwe bashobora kuba barapfuye kuko kugeza ubu harabarurwa bagera ku 100 batari bataha. Hari abantu bari bigunze rero cyane, aho rero Israel irasiye biriya bitero bimaze iminsi ikoreka n'abayobozi bakuru ba Hezbollah. Hari abanya-Israel benshi babubonyemo nk'intsinzi ikomeye ndetse no gutera intambwe ikomeye, banagereranya na Gaza, bakavuga ko hari bwo Israel yagaragaje imbaraga zayo cyane. Kuri ubu ngubu rero impamvu babivuga nta yindi, hari abagabo muri Israel buri abakomeye, bamwe mu bahoze mu by'inzego za gisirikare n'abandi bahoze mu butegetsi, ndaza kubigaruka mu buryo burambuye neza, bashyira igitutu kuri Netanyahu bamubwira bati
this is the right time, iki nicyo gihe cyawe gikwiriye cyo kuba wakumvisha Iran, kubera ko imitwe isanzwe ari nk'imbaraga za Iran yakozwemo. Abayobozi bari bameze nk'abacurabwenge ba Iran bafatanya na Iran, ubwo no kuva nabo kuri Hezbollah, cyane cyane kuri Hezbollah bakozwemo. Ati ubwo rero ni umwanya mwiza wo kuba Iran yakubitwa mu ruti rw'umugongo ikumva uko imerewe, kubera ko ngo babona ari cyo gihe Iran ishobora kuba ifite intege nkeya kurusha ikindi gihe byigeze biba. Benshi mu banyesire barifuza yuko ibi bitero bya Israel byo kwihora kuri Iran byaba, bakavuga bati turifuza yuko barasa ibitero cyangwa se bagaba ibisasa ahantu harinzwe cyane, ngo by'umwihariko hamwe hari munsi y'imisozi miremire aho Iran ngo yashyize ibigo byayo bya nucleaire, bavuga ko hari ibigo bya nucleaire, ibigo Israel n'abandi batinya ko ngo bishobora kuba byakwifashishwa mu gukora igisasu cya nucleaire. Perezida Biden wasobanura neza yuko Amerika ngo idashyigikiye icyo gitekerezo. Amerika yemeza ko Iran itari hafi cyane yo gukora intwaro kirimbuzi za nucleaire, bakavuga ko igitero kuri Iran ngo gishobora kuyisunikira kuyikora, nicyo kintu ngo batinya. BBC ikomeza igaragaza ubusesenguzi bwayo ivuga ko hari umwe mu bakomeye cyane muri Israel ngo urimo kotsa igitutu Benjamin Netanyahu ngo yirengagize ibyifuzo bya Amerika. Uyu rero ngo ni uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel, ni uwitwa Naftali Bennett, avuga ko Israel itagomba kuzuyaza ku kugira icyo ikora kuri Iran. Bennett avuga ko ibihe Israel irimo igomba gukorera mu byo bita kuba mu mahina. Cyo kimwe rero nawe hari undi munyepolitike nawe witwa Ben Gantz, utavuga rumwe n'ubutegetsi, wahoze ari umujenerali, avuga ko Iran ifite intege nkeya cyane kurusha mu yindi myaka ngo ibarirwa muri za 20 ishize, kubera ko ngo akaga Israel yateje kuri Hezbollah na Hamas ngo byagize ingaruka zikomeye cyane ku mutwe ku gihugu cya Iran. Bennett akavuga ati ahanini Iran yirwanagaho n'amaboko abiri, ibyayibagaho byose Iran yirwanagaho n'amaboko abiri, yirwanagaho n'ukuboko kwa Hezbollah, ikirwanaho n'ukuboko kwa Hamas. Agahamya ko ngo iyi mitwe ibiri yari imeze nk'ubwishingizi bwayo ku gitero icyo ari cyo cyose, ariko ubu ngo ayo maboko yombi ni nkaho yaciwe intege, ntabwo yacitse burundu ariko yaciwe intege. Bennett abona ko ari iki gihe ariko kanya keza kaboneka, ngo we ageranya ko ari akanya kaboneka rimwe mu gisekuru ko gushegesha bya nyabyo ubutegetsi bwa Iran. Aravuga ati uko ibintu bimeze, gahunda kuri Iran amaherezo nidukomeza gutinda ntabwo bizaba. Dukeneye kwihutisha iherezo ry'ubu butegetsi. Ubu ni ubutegetsi buzarindimuka, bukwiye no kurindimurwa hakiri kare. Niba Iran ibonye intwaro ya nucleaire, kuba bazayikoresha mu kurokora cyangwa se kurengera ubutegetsi ni ikintu gishoboka cyane. Barabizi yuko dufite intego yo guhirika buriya butegetsi buriho muri Iran. Umunsi bagize intwaro ya nucleaire bazayikoresha kugira ngo bitabare, kandi ibyo bisobanuye ko bazaba bagiye guhindura uburasirazuba bwo hagati bwose bukaba kaga ka nucleaire. Uyu Bennett avuga ko yibutsa abantu ibitero bibiri bya Israel ku bigo bya nucleaire, yemeza ko ibyo bitero byatumye uburasirazuba bwo hagati butekana kurusha igitero cyo muri Iraq. Donc uburasirazuba bwo hagati bwaratekanye kubera nyine ibyo bitero. Ni ibitero bibiri avuga, tubyibukiranye wenda, ni nk'igitero cyo muri Iraq mu mwaka wa 1981, igitero cyo muri Syria cyo mu 2007. Avuga ko ibi bitero ngo byagize umumaro icyo gihe nyine bituma ubu burasirazuba bwo hagati butekana. Aravuga ati icyo gihe twakoresheje intwaro turataka, tubasha guca intege Bashar al-Assad n'intwaro za nucleaire, murabyibuka. Ati uyu munsi dufite akazi gakomeye ko gukuraho ibigo bya nucleaire by'ubutegetsi bubi cyane ku isi. Buri muntu wese iyo dukoze urugendo nkuru bakunda kutunenga, ariko turimo gukora akazi gakomeye kandi gafitiye inyungu ibindi bihugu. Ati nk'ubu ntabwo numva abantu birondere cyangwa se mu Bwongereza uburyo bashobora kwiyumva haramutse hagize gutya tukumva ngo Iran yakoze igisasu cya nucleaire igitera, wenda tuvuge ko ifite ubwo bushobozi. Ayo makuru akaba ariyo ikabimenya, ikaba ifite ibyo bita zira misile ballistique zishobora kwambukiranya ibihugu zikaba zacomekwaho iriya ntwaro ya kirimbuzi. Ntabwo numva ukuntu abantu birondere muziyumva, nubwo tuvuga ngo tugiye kurwana nabo mukavuga ngo nkwe, ntabwo numva ukuntu mushobora kuziyumva. Ntabwo numva abafaransa ukuntu mushobora kuziyumva. Umunsi Iran izaba ifite zira ballistic missile
ikarambikaho noneho ikibomba atomike ikacyohereza i Paris. muzaba mwumva mumerewe mute? ati uyu munsi turi gukora ibishoboka byose mukavuga ngo mama wararaye. Mu kwezi kwa kane rero uyu mwaka Iran na Israel biri mu ntambara itaziguye, nyuma y'uko Israel yishe abajenerali bakomeye ba Iran mu gitero gikomeye cyo mu kirere cyagabwe kuri ambasade ya Iran muri Syria. Ibintu byatangiye kudogera. Ukwihorera kwa Iran kwabaye igitero cya misiri kuri Israel. Ubushyamirane bwakomeje gufata intera icyo gihe. Igikorwa giheruka cyabaye kwa kabiri w'icyumweru gishize mu gusubiza ku gitero cya Israel kuri Hezbollah, inshuti ya Iran yo muri Liban yishwe, ndetse n'iyicwa ry'umukuru wayo Hassan Nasrallah. Iran yagabye igitero kinini rero cyane cya misiri, zira misiri nahoze mbabwira ziri ballistic missile cyangwa se misile ballistic, igaba kuri Israel. Hanyuma bikimara kuba ikintu Israel yakoze no gutanga isezerano ry'uko izihorera. Perezida Biden ati ibintu mubireke. Hezbollah yo bikomeje kubikomerana ko ndumva ku munsi w'ejo, umunsi wabanjirije w'ejo, umuyobozi wungirije wa Hezbollah uriho ubu yaravuze ati yewe dukeneye akantu k'agahenge, dukeneye ceasefire rwose turebe yuko ibintu byajya ku murongo. Iba ariko biza bikurikiranye n'ijambo Netanyahu yavuze asaba abanyaribani ati banyaribani kuki mukomeza kuba ku kintu kimeze nk'ingoyi ya Hezbollah. Hezbollah ni ikibazo kuri mwebwe, Hezbollah irabateza ibibazo, mwitandukanye nayo. Avuga amagambo meza ameze nk'ayo gutereta, ariko ajya gusoza aravuga ati ndabasaba ko mwitandukanya na Hezbollah mu buryo bugaragara, cyangwa mutabikora Liban igahinduka nk'uko Gaza yahindutse. Uyu munsi Gaza muzi ukuntu imeze. Gaza yabaye amatongo, Gaza yabaye aho ibinyoni byirwa biguruka, Gaza yabaye amamodoka aparitse mu mihanda yaguruho n'inzu zasenyutse. Abwira abanyaribani ati niba mudashaka ko Gaza imera gutyo, Liban imera gutyo, mwitandukanye na Hezbollah. Iba ariko abasesenguzi bakavuga bati ntabwo bishoboka. Urareba umubano Liban ifitanye n'igihugu cy'Ubufaransa, urareba ibikorwa remezo biri mu gihugu cya Liban by'Ubufaransa. Ntabwo ibintu byapfa koroha yuko Israel yajya gukubita Liban ngo yihindure nka Gaza. Niko abasesenguzi babibona. Ariko abo ni abasesenguzi, kandi nabo burya babasesengura ntabwo babazi ibishoboka. Wowe iyo utekereje ubibona uti? Iyo utekereje ubona Israel yagira gutya ikagenda igasenya Liban yose uko yakabaye nk'uko yabigenje kuri Gaza? Igitekerezo cyawe ucyandikaho hasi. Ese Israel ivuga ngo kwihorera kwacu kuri imbere kandi kuri gutegurwa kandi kuzaza gutunguranye? Uboshye bimwe byanditswe muri Bibiliya ngo nzaza ntunguranye, nzaza nk'umujura, nabo bazagenda batere nk'umujura, cyangwa hari indi mpamvu iri behind the closed door tutazi? Mwe mubibona mute? Amerika iti turishuwa ko Iran itari yagera ku rwego rwo gukora bomba atomike, ariko nimuramuka muteyeyo bizayipushingira kuba yayikora kandi bizaba bikurushaho. Iyi close yo ya Amerika urayumva ute? Ni Biden ubivuga nka perezida wa Amerika, ariko burya perezida yagiyeho wundi azana amatwara mashya. Kamara Harris ashobora kujyaho n'akavuga ati mukubite. Uyu Donald Trump ashobora kujyaho akavuga ati mukubite, ntawamenye kiba kirimo. Ibi byo mubivugaho iki? Hanyuma abagabo bajengereje Netanyahu bamubwira ngo ihorere, bo araza kubacikira. Hari umuntu ejo twemo tuganira yambwiye ati Netanyahu arashaje, akwiye kwegura akavaho akajyaho undi umusimbura. Se koko Netanyahu mubona ashaje? Ibintu byaramuvanze. Twandikire muri commentaire uko byumva. Hagati nkwifurize kugira ibihe byiza, ngusabe subscribe nkuko nkunze kubikora. Niba warayiduhaye thank you so much, ariko niba utari wayiduha nabwo wabikora, ntari rarenga. Ni support bikomeye cyane. Mugire ibihe byiza, nitwiringiye Imana, patience. Muzana inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira. Ahankwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ku Gasaraba. Haratuje, haratuwe ndetse haratekanye, ni hafi y'umuhanda. Ubwiza bw'inzu mpereye inyuma, amaso arakwihera. Temberana nanjye mu nzu nkwereka ibikoresho uzasangamo nuza kuhatura. Muri salo harimo buri kimwe cyose wakenera ngo wumve utekanye. Intebe nziza, ameza, televiziyo ya smart, amarido meza bitangaje ndetse na internet ikwira mu nzu hose. Reka nkwinjize mu byumba rero. Hasi no hejuru iyi nzu ifite ibyumba 4. Buri cyumba muri iyi nzu kirimo uburiri bugezweho, ubwiherero ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu cyumba nka garde-robe ndetse n'ibindi.
muri iyi nzu wateganyijwemo igikoni kiri ku rwego rwa mbere mu bikoni. Agahebuzo rero, iyi nzu ifite kamera z'umutekano imbere n'inyuma.